Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Haray wono ɓe makirno haray o yaafoto hande tan o yeehi moƴƴa e haray hoɓɓe men ɓen ɓe jogguiɗe ngaaɓen haray ko arano e maɓɓen ko Cheikh Ibrahim haray so e duɗaɗanɓe e Niger wonɓe waɗɗe master fen ɗo e nder Niger on ton haray hiɓe seni ga e Cheikh Mouhammad Ramadan ba ɓeɗo kadi ko wonɓe duɗaɗande en ko ɗum woni Makkatal Mukarrama Jamia Ummul Qura haray kamɓe kadi hiɓe seni ga fen ɗo vacances on haray ko ɓeɗo hoɓɓe marɗo e ga inchallah haray hiɗe wiyana ɓe ahlan wa sahlan wa marhaban bihim haray ɗe wiyana ɓe tafaddal mashkura. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallimu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin, amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bawo yettugol meɗen Allahu subhanahu wa ta'ala, juulen enelaɗo sallallahu alayhi wa sallam, kamɓe be ngure maɓɓe e sahabaɓe maɓɓe e kala ñentinɗo sunna maɓɓe on fewiri pewal maɓɓe ngal ha dargal ngal daro. Haray men salmini jama julɓe wawɓe jentagol men fewdo oɗo saayi e oɗo radio meɗen Tamata FM. Haray ko noon kadi jama meɗen wonɓe ka lawol kisal fou en wawi salmingol goto kala ka o wontiri e nokku ka o woniri e kala yettore makko e alhaali makko fo hiɗe lando jama on fo so tawi hino e jaam. Haray no ɓe makiri ni hiɗen wondi e Cheikh Mouhammad Ramadana Ba ko talibaɓe wonɓe duɗade e oɗo jamia wiyeteɗo Jamiatu Ummul Qura Makkatal Mukarrama. Haray hiɓe suɓani en mawdu'u tawayɗo ko mawdu'u himmuɗo moƴƴa. Ko honɗum woni on ɗo mawdu'u ko alghayatu fi khalqi aljinni wal ins. Ko honɗum woni e hikma, ko honɗum woni sabu tagugol ɗiɗo jinnaji e tagugol ɓeɗo yimɓe. Haray ɗen tori Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah on hawrindin ceerno meɗen ko yiɗi o yarli o waɗa en enen jentiɓen kadi jentotoɓe yewtere ƴetta ko ɓuuri moƴƴugol e mayre kon gollitira. Haray hiɗen wi'ana cheikh on ko saɗi maɓɓe ko tooli e haray ko honɗum woni oɗo mawdu'u mo suɓani ɗon en, ko honɗum kadi woni nafoore oɗo mawdu'u ka dina meɗen l'islam. فليتفضل مشكورا معجورا بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده الكريم محمد بن عبد الله وآله وأصحابه ومن سلك طريقه واهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. aray en yetti Allahu tabaraka wa ta'ala ɗen juula e dow nelaɗo on Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. haray siɓɓe tedduɓe, haray kono ceernoɓe meɗen ɓen ardiniranine en noon, haray kono ceernoɓe ɓen ardiniri noon bi idnillahi ta'ala e ɗiɗo sa'iji raɓɓiɗuɗi en ɓeydodiray fi oɗo mawdu ko yowodiri e fandunde tagugol ɗiɗo jinnaji e enen yimɓe ɓen ɗum woni bani adam. haray noon landal ngal ɓe landingal, haray ko honɗum waɗi si suɓiɗen oɗo mawdu, ko honɗum waɗi si hiɗen yewta ɓangina ndeɗo fandunde, ɗum woni fandunde Allahu tabaraka wa ta'ala e tagugol ɓeɗo yimɓe e ɗiɗo jinnaji. haray alhaqiqa kala neɗɗo nde himo waɗa hunde, ma si hunde waɗi, haray hino woodi ka faanda ɓaawo ngal gollal ɗon. mana en jaɓata hakkunde meɗen enen yimɓe ɓen ko moko ba on waɗay ɗo hunde tawa o faandaki hay e fus ka kelɗi e nden hunde ndo waɗi ɗon. e misal en jaɓata yiide goɗɗo hino ƴetta mbuuɗi muɗum o finansa ɗi, o darna suudu ma ɗum o sooda goɗɗum, ma o waɗa dow gollal tiiɗungal, landoɗenmo ko honɗum wonɗa e waɗande ngal gollal ɗo, o yilto inni hay fuy mi faalaka ɗum, mi waɗi tumɓa miɗo faala wadde. hakkundeji meɗen en jaɓata ɗum ɗon ko mana ko haqqil.
joni noon si tawi Allahu tabaraka wa ta'ala o tagi ɗiɗo kammuli e tiiɗugol muɗum ndiɗo leydi e tiiɗude muɗum o tagi oɗo bani adam o waɗi e makko wakko o waɗi ɗe golle mawnuɗe tawayɗe julɗo e keefeero fop hino qirriti wondema pellet ɗeɗo golle ko golle mawɗe ni haray haqqille wawata jaɓude wondema kanko kan Allahu on taguɗo on wondema o waɗiray ɗum ɗo fof hara ko ni tun ko alda e fandunde ko waɗi jomiraɗo wi afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un fata'ala Allahu al-maliku al-haq ene on sikku komin tagiri on kon ko fijindaru andi fijindaru ndun ko goɗɗum ko fandunde kono o riwi tagirgol en fijindaru o riwali aslan innugol o tagi en ko alda e fandunde par ce que ko piiji ɗiɗi tagugol ma moƴƴingol ko alda e fandunde fuy ɗum ɗon ko sibu mustahil wawata wonde kala ka neɗɗo o moƴƴini kon hara hino woodi ko woni sabu o moƴƴinde ɗum ɗon kono noon ko honɗum woni on sabu no wona hara ko sabu fijugol no wona hara ko sabu goɗɗum ngo e ko nanditata en jomiraɗo riwi wondema ko o tagiri en enen yimɓe ɓen ko fijindaru o wi o tagirali en fijindaru ko honɗum waɗi si tawi neɗɗo on hino hani andugol ko honɗum woni sabu o tagirede hoore ndiɗo leydi ko waɗi neɗɗo si tawi o anda o mara objectif o anda o mara fandunde o mara vision ka o woni e ɗaɓɓude makko o fewnani hunde nde o fewnani gurdam makko ɗanɗa yuɓɓatako sa yi hande buy a taway hino wembi hino ronki andude ko honɗum waɗata ko honɗum accata ko sabu tigi tigi hadaf maɓɓe on fandunde maɓɓe tigi tigire nde majjiriɓe ɓe anda ɓe ala tigi tigi ko honɗum woni ko ɓe faala tawata ko wondi e haqiqa en waɗay ɗo misal tawaygal fof famay ngal joni e misal si en ari ka terrain ballon jouoɓe ballon ɓen hino andi équipe ji ɗin ɗiɗi ɓen ɗon yimɓe fof wonɓe e dogude e nder on terrain ɗon mo kala e maɓɓe hino mari ko wiyete kon hadaf no mari fandunde équipe kala fandunde muɗum nden ko gerugol ha ballon rene nde naata e boaje oya équipe hedditiɗo ko ɗum ɗo woni hadaf on joni noon si ɓeɗo ɓe dogi wakkilare maɓɓe nden e dogugol ka terrain fou hiɓe yana hiɓe immo hiɓe guwidira woɓɓe hela e muɗum ɗum ɗo fof ko honɗum ko ɓayi hino woodi hadaf ka ɓe woni e ɗaɓɓude mo kala e maɓɓe hino andi ko honɗum faala hino woodi hadaf on ko ɗum waɗi e nder jeu maɓɓe on ɓe jouay ha ɓe gayna tawa fijindaru ndun hino yuɓɓi mo kala e maɓɓe hino famodiri e oya ɓe fijay ha ɓe gayna tawa guere waɗali nder ton tawa goto kala e maɓɓe kadi hino wakkili ɓe lakkete ɓe golla ha leero on lanna few ɓe yalta tawa hiɓe welti goto kala e maɓɓe tawa hino tigi tigi on hino andi ko honɗum woni e yahande joni noon arten misal joni si tawi en acci wono ɓeɗo hiɓe joude ballon on goɗɗo yahi ittoyi bois o jeɗen e kango o yaha o ɓora ɗe few o wallina to ɓe wonɓe e dogude ɗo ɓe continue e dogudu maɓɓe num ka ɓe daroto pellet ɓe daroto ko fi honum ɓe daranto ko ɓayi hadaf fandunde maɓɓe nden ka ɓe visani kon ittama donc ɓay tun vision maɓɓe on ittama ko ɗum waɗi tawi golle maɓɓe on haraka maɓɓe memminande maɓɓe nden ko ma daro idan si tawi en yii fayida ko honɗum waɗi si tawi e wiyay aduna on maɗulle e wiyay julɓe ɓen maɗum e wiyay kadi ka leydi meɗen ɗo piiji boy hino paralyse ko tawde ko ɓuri ɗuudude kon e meɗen ɓuri ɗuudude kon e population on ala ko wiyete kon hadaf mara vision ko honɗum ɓe faala wadde ka tigi tigi ka haqiqa goɗɗo hino yaltude dow bimbi o yalta ko honto wonɗa yaade o ala hadaf mo yaade ka o fotti e muɗum wo o yaada e muɗum idan ko ɗum pullo futenata mo wawa huɗo ɗatal yahoɓe naɓoray artiroɓe artiray ɓe mana vision kelɗuɗo ala joni noon si tawi neɗɗo on o woniri ni e gurdam makko ɗan ka gurdam aduna ɗo o heɓata goɗɗum o wawata wadde goɗɗum ka o nafitorta ka gurdam ɗo joni noon si tawi neɗɗo on o ari ka hoore leydi ɗo o andali ko honɗum addimo ɗo par ce que ko pellet himo andi ko arɗo kadi pellet himo andi o hootay
jonno ɓay o ari ko honɗum addimo e hoore leydi ndin ko labudda o anda ɗum ko honɗum woni haqiqa ka addimo kon e hoore leydi ndin jomiraɗo subhanahu wa taala no jabani en ɗum e suratu aldhariyat o wi wama halaqtu ljinna wal insa illa liyabudun mi tagirali yimɓe ɓen e jinnaji ɗin sihina fi yoɓe rewan annafyu wal ithbat karama koɓe ɓe makay wondema ɗum ɗo min aqwa siyari lhasri bi mana kala konngol moɓugol surugol yani raɓɓinɗingol hunde e hunde ko gollitira kon fof ko riwugol ngol ɓawo ɗum ɗon tabintina o wi ɗon wama halaqtul jinna ɗo o riwu wal insa illa liyabudun on suma o tabintinoyi min aqwa aw aqwa siyari lhasri ko ɗum waɗi ko oɗo o gollitiri ka kalimatu tawhid la ilaha illa allah aqwa siyari lhasri idan o wi'i wondema mi tagirali yimɓe e jinna sihina fiyoɓe rewan tun pet ɗum ɗon jono kon no ɓuri wondude yangude yimɓe ɓen ko ɗaɓɓugol arsike jomiraɗo inni ma uridu minhum min risqin wa ma uridu an yut'imun inna allaha huwa arrazaqu dhul quwwati lmatin mi ɗaɓɓiraɓe arsike few o wi'i min risqin arsike fus mi ɗaɓɓiraɓe bi mana mi ɗaɓɓiraɓe yoɓe arsika min ɓe wawata lan arsikude mi ɗaɓɓiraɓe yoɓe arsiku hay hoore maɓɓe ma uridu minhum min risqin ko nakiratun fi siyaqi nafi wa dakhala alayhi harfu jar fayanussu fi al'umum almuhim ɗo ko kala ko wiyete kon arsike to sokun en janu allahu tabaraka taala ɗaɓɓira en arsikugol ngol few fo ko kanko o sakkitori inna allaha huwa arrazaqu dhul quwwati lmatin ko kanko woni arsikowo on idan arsike on en ɗaɓɓiraka ɗum ko golle makko kanko tabaraka wa taala ko honɗum noon hikma ma ɗum munasaba joguidirgol hakkude alghaya min alhalq watta ɗon fi ko yowodiri e arsike ko ɓay himo andi bani adama on da'iman himo waɗi e makko ka tawata toujours haray himo rereɗani ko ɗum waɗi ka yiyata neɗɗo hino yangowo ko winata miɗo ɗaɓɓude arsike himo yeeyude mo ɗaɓɓude arsike himo remude mo ɗaɓɓude arsike donc ko ɗum ɗo woni kay nder neɗɗo on tabi'a makko on tun himo rereɗani ɗaɓɓugol arsike ko ɗum waɗi jomiraɗo watti yeeso ɗo wondema mi ɗaɓɓiramo arsikugol few ko honɗum no ɗaɓɓiraɗa ko jogitagol sabu arsike on idan hadihi hiya alghaya ko rewgol allahu tabaraka wa ta'ala kala ko wona ɗum ɗo golleji fawotoɗi ɗin ɗo ko imma koko tawata wallay e o gaya ɗo naɓay e o gaya ɗo sharia on yamira sabu koko naɓata e o gaya ɗo imma ko mubashir an tariq mubashir o gayre mubashir ma ɗulle hara koko sakkoto e oɗo gaya sharia on o haɗa ɗum ɗon fi hono imma hara sakkande nden ko sakkande direct ma indirect idan kala ka walli naɓugol timmingol nde fandunde ɗo sharia on shar'ina ɗum ɗon yamira ɗum ɗon rerɗina e muɗum kala ka tawi kon pottinayi neɗɗo on e oɗo ndeɗo fandunde sharia on haɗa ɗum ɗon pottina yimɓe ɓen e muɗum joni noon wallugol ngol e haɗugol ngol e oɗo gaya ma ndeɗo fanunde ɗum ɗon hino wona hara ko direct ma indirect idan haray ko ɗum ɗo ka haqiqa woni fandunde nden si tawi noon neɗɗo on o andi wondema ko ɗum ɗo woni ko addimo kon ka hoore leydi ɗo ko fiyo o rew allahu tabaraka wa taala haray ɗum ɗo wonanaymo objectif principal mi mana haray ko ɗum ɗo woni fandunde makko nden ka arande laawol ko ɗum ɗo tigi tigi woni ko faala kon kadi ko ɗum ɗo kala ka yani ka o hejjindini e ɗum ɗo o ƴetti kala ka o hejjindinali ɗum ɗo o wallini ko ni neɗɗo on o haani wonirgol e gurdam makko ɗan si tawi o faami ɗum ɗo idan ko ɗum waɗi sa yii hande yimɓe ɓen nde wiide no woni hayara mana hiɓe wembi ɓe ronki andude ko honɗum woni honɗum litji hino waɗede buy on no wiyantela litji hino waɗede manifestation ji no waɗede piiji boy hino waɗede min ha hande mi hawrali e ko wiiɓe no wadde manifestation fi honɗum fi wondema jeeno hino saaki jeeno koyo accu fi wondema julde hino accede fi wondema jumaje ɗen yimɓe ɓen ala yaade ka juulirɗe ala hino bimana ha hande mi yiyal ɗum noon ba manifestation ji ɗin ko honɗum wona e waɗede ko courant ala ndiyan ala
halas ko sifa wano ɗin ɗon piiji kono gurdan aduna ɗan newora ko ɗum ɗo wona e litede ko ɗum ɗo wona e walline ɗum ɗo wona e bimana gerdede fi muɗum fiyo newo idan joni noon ɗiɗo noon piiji fof en innali hiɗi harmi bal ko piiji ɗi allahu tabaraka taala daginani en kono noon ɗiɗo hinaɗi gaaya ko ɗi wasail ɗe gandi ɗe mari ko wiyete kon gaaya fandunde nden hiɗe mari ko wiyete kon wasila ko yottinta e nden ɗon fandunde si neɗɗo on o sendidirali ɗiɗo ɗiɗi o boyrete ko waɗi si tawi o ƴetti ɗi wasailji ɗo o wattiɗi gaayat o hewtoyta e gaaya mo fokkiti on kadi sendidirgol hakkunde gaaya e wasila mufid fi hon ɗum ko sabu noon ko wasailji ɗin yottorɗi ɗin e gaaya on hino wawa sansude si tawi oɗo wasila si hiɗa fokkiti masalan joni a destination ma woni koloma hiɗa simantiri fi hewtugol ma koloma ko honno hewtiroyta gaaya on ko destination on ko koloma fokkituɗa joni noon wasila on yottor ko honno yarata koloma hande kadi ɗum hino wawi wonde oto hino wawi wonde moto hino wawi wonde vélo hino wawi wonde seppugol isan wasilaji ɗin hiɗi wawi yani yetanawwa hino wawi wonde noneji hino wawi kadi sansude sa waɗi ɗum ɗo gasali a wattay goɗɗum go kono amma gaaya on koyo heddo ko gaaya wahida idan gaaya meɗen on ko rewgol allahu tabaraka taala ko ɗum woni ko addi en ɗo joni noon si tawi woni wasila no rewirten allahu noon sa daari sharia on ene wonde o innama ko ya daro juula si a wawata ko ya jooɗo juula sa wawata ko ya waalo juula donc ɗiɗo on fuu ko fi honno ko honno dewal ngal tottirte idan haray ko ɗum ɗo woni sabu mawdu hare min faami fota ko wona seeɗa e konɗum woni ndeɗo toɓɓere nde faalaɗe yewtugol fi muɗum e ko honɗum woni nafoore mayre a wi'ayma ɓawde allah subahana taala janti ko honɗum woni gaaya on ɗum woni ko fi honɗum o tagiri jinnaji ɗin e yimɓe ɓen ɗum woni rewgol mo ngol wiyete kon al ibada o addi ɗon kisan ko saloto ko yimɓe ɓe rewa allah o holli ɗum ɗon ko kanko fawti ɗum woni arsike on nde tawde ko woni haɗugol yimɓe ɓen jangugol dina maɓɓe kan e tottugol dewe ɗen e leere majje ko innugol miɗo mari client e fendo embouteillage ji ɗi no ɗuuri on tigui dawa e niɓɓay no mari dépensé te ɓe no mari ɗum ɓe mana ɓe fawtike ko allah fawtaniɓe kon ɓe acciti ko allah subahana taala fawiɓe kon haare ko ɗum ɗo woni probléme jano on donc ndeɗo toɓɓere kan sikki wala ko toɓɓere himmude fota yo allah subahana taala arsi ko en famugol ko wona yewtede kon joni noon haaray cheikh mouhamadou ramadana ba min faami nafoore ndeɗo toɓɓere nde fuɗɗani ɗon en min faami kadi ko honɗum woni gaaya bimana ko fandunde ko waɗi kon ha allah subahana taala ko ɗum allah fandi e tagugol yimɓe jinna joni noon en andi ɗum ɗo ko dewal ngal haare ko honɗum woni ngal dewal ngal allah subahana taala tagiri en fi muɗum ɗo par ce que no gasara woɓɓe goo no mankani ɓe andugol ko wiyete kon al ibada haray famine men ko no wiyete al ibada jasakumllah khairan alhaqiqa ko wiyete kon ibada karama koɓɓe no mari tarifat ji sertude e muɗum kono no gasa en yondinora tarif cheikh l'islam ibn taymiya rahimahullahu taala kaɓe maki ka deftere maɓɓe goo wondema al ibada ismun jami' li kulli ma yuhibbuhu llahu wa yardahu min al aqwali wal af'ali al zahirati wal batina oɗo tarif ko tarif daqiq andingol ko honɗum woni dewal ɓe maki wondema ko wiyete ko dewal si innama dewal ɗum ko jammore ko inde ko honɗum inna nden inde ɗon ko kala hunde tawayde allahu hino weltora yoɓa sabu muɗum foti ɗum ko konngol foti ɗum ko kuugal foti ngol konngol ma ngal kuugal ko suuɗingal ma ko feeñungal sen dartiɗo moƴƴa en taway ko wiyete kon dewal hinano buy faamirino par ce que buy hino faami ko wiyete kon dewal ko julde nden e korka kan e dewe andaɗe ɗen sifa wano noon haray sen darti noon oɗo tarif oɗo hino ɓurri no yanyi ɓuri noon ko waɗi noon moƴƴagol e kawtal ngal ɗum ko dewal ko waɗi noon allahu hino yiiɗi ɗum hino yamiri ɗum mo waɗi ɗum o yoɓay mo ɗoftagol mawɓe ɓen ɗiggalngol mawɓe ɓen ɗum koko allahu yiɗi noon koko o yarli noon himo yamiri ɗum donc ɗum ko dewal kala ko tawata ko neɗɗo on o ɗaɓɓiri welaye allahu tabaraka wa taala e golleji shar'inaɗi ɗin ɗum hino wiye dewal
donc haray hinano woɓɓe ɓe famiri noon haray dewe ɗen koka juulirde tun ma ko nanditata en haray ko wiyete kon dewal ngal ɗum hino yahi e nokkeli ɗin ɗi fof majje ko ɗum waɗi sa daari l'islam on kañum alaka acci neɗɗo on si hina o waɗanaymo ɗon colfum o tindinaymo ɗon hunde ka tawa taw heɓa e baraji e ƴetta tum misal l'islam on accali neɗɗo on bimana hattali e jannugol neɗɗo on ko honno o juulirta tun ko honno o horirta ko honno o ittirta zakka tun la bal l'islam on jannimo ko honno o ñamirta ko honɗum o wiyata si o fuɗɗade ñamugol ko hongo o ñamirta ko honɗum e honɗum o ñamata l'islam on hino tindinimo ɗum l'islam on hino tindini ko honno o yarirta ko honɗum o yarata ko honɗum o wiyata si himo yarude l'islam on hino tindinimo kene e gundo makko l'islam on hino jokkimo haa ka nder hurgo ka tawata ko vie privé ko haa ɗon hattata neɗɗo on ka so naati ka hurgo ko tawata o soka e baafe ɗen o yeƴƴito o ndaara tawa gooto renamo l'islam on jokkimo ton kadi inni mo he ɗo kadi ino woodi ka duwaɗa wadde ko ya wata fewtu qibla on wata huccu qibla on ko ya gerduni ɗon kadi hino woodi ka l'islam on jannimo ɗon bal l'islam on jokkimo haa ka tawata hay e gooto hewtata hakkunde makko e ɓeyngu makko jokkimo haa ka tawata fewndo ɗon e saa'i tawa ɗo fewndo ɗon neɗɗo o yeggita hay hoore mum woni ɗo kadi sa hewtiɗo a wi ɗum ɗo si yani l'islam on accali neɗɗon hay ɗiɗo fof no ɗi wonɗen e wolde fi muɗum siɗa natude ka hurgo ko janggata ɗon konko dewal kala e alhaali maɗan ko l'islam on inni gerduni si a gerdiri no l'islam on wi'iri noon sabu ɗoftagol ngol wontanima dewal ɗum ko baraji marɗa idan ko wiyete kon dewal ko hunde yaajude ko hunde tawayde hattali e dewe ɗe andude nden horugol e juulugol e ko nandite muɗum tun bal ko hunde yaajude nde jokka e neɗɗo on e kala alhaali makko docteur jon ko golle makko ko dewal woni wadde ɗon si tawi o andino gerta wa kadhalika jannowo on e fo e ministre on e président on kala poste mo marɗa haray andu hino woodi ka l'islam on tindinma ɗon ko honno tottirta dewal mangal e on poste mo jonnana ɗon haray ko ɗum ɗo woni dewal fillito ɗen ko wiyete kon dewal ko kala gollal ngal allahu tabaraka wa taala yiɗi yarli ma konngol ngol allahu tabaraka wa taala yiɗi yarli foti ko suuɗingol ma ɗum ko feeñugol nam cheikhana mouhamadou ramadan ba aray jasakumllahu khairan wa ahsanallahu ileykum haray en weltanike jama jentiɓe tamata fm 92.6 aray ko noon kadi wonɓe e jentagol men ɓen ka lawol kisal ɗo fof hiɓe jarnaɗen tori allah subahana taala yo allah yoɓo fof ko ɓuuri moƴƴude en joddi e nafira en yewtere ko wona ɗen e yewtede kon waɗa barke karamokoɓe meɗen e gandal maɓɓe ngal haray mo julɓe siɓɓe en nani ko karamoko meɗen makani en kon fi koko wiyete tariful ibada e tarifu mo andini ɗum cheikh l islam ibnu taymiyata rahmatullahi aley joni noon haray no mi famiri noon e nder yewtere maɓɓe nden ɗo a wi'ayma gurdam neɗɗo on fof ila kaw timmi kelle fuye ha ñande o ƴetti taw naɓa ka gaburu gurdam makko ɗam fof no wawi wonde dewal si tawi hay yidugol duhiɗon e sonnajo makko on ma sonnajo makko on e kanko e yahugol makko ka hurgo lootagol makko ɗum ɗon fof l'islamu jokkimo ñamugol l'islamu jokkimo bimana haare gurdam makko ɗan hay hunde l'islamu accali a wi'ayma mo wattani hilla e kaɗo dina l'islamu ka wuruɗen ko piiji nayyi woni e makka ko piiji nayyi ɗin ɗon piiji nayyi noon fof dina l'islamu kan no jokkuma ka finde ma ɗum woni ko fiɓata kon ɗum ɗon l'islamu no jokkuma ka dewal ngal waɗata wano juulugol horugol ittugol zakka hajjugol e ko nandi e muɗum ɗum l'islamu kadi hino jokkuma ɓawto ɗum ɗon l'islamu jokkuma kadi ka jikkuji maɗa ɗin ko honno wondirta e yimɓe ɓen honno jontirta kawtal ngal haqqe maɓɓe ko nandi mu l'islamu kadi jokkima toon e selon yewtere maɓɓe nden ɗo yilti l'islamu jokkuma kadi honno gollodirta e yimɓe ɓen wallahi sa ñawloto sa ñawlay sa yeeyay sa sooday sa remay sa aynay ɗum ɗon fof l'islamu no jokkuma yeetima gotum ko honɗum waɗata e ko honno gerdata ɗum ɗo holli gurdam julɗo on fop ko yewiti ko aqida e ibada e akhlaq kañuma e muamala ɗiɗo fof l'islamu no jokkuma cerken ni holluma no gerdata si tawi a yaari e ngol lawol ɗon gurdam maɗa ɗam fof majjanɗam wona e dewal hay ɗoygol magol hino wawi wonde dewal waloɗa ɗanoɗa ɗum ɗo wontanama dewal windanɗa baraji haray ka tigui ɗo yewtere nde laaɓi moƴƴen feƴƴe e toɓɓere e hikkude ɗon nden haray ngal ɗo dewal est ce que ngal ɗo no mari condition ji tawata si ɗin ɗon condition ji timmali dewal ngal jaɓatake ko noon kadi est ce que dewal ngal no mari farillaji tawata si goto accama dewal ngal sellata
wano julde nde mariri condition ji mariri ko bimana ha joni farillaji mariri sunnaji ko nande muɗum est ce que dewal ngal umuman kangal kadi ngal mari condition ji hingal mari arkanuji ɗum woni tugale ma ɗum doose haray en wattitingal landal kadi juuɗe cheikhna Mouhamadou Ramadana Ba jazakumllahu khairan. طيب لا شك kala hunde tiiɗunde ende tiiɗa fof si tawi hino mahede haray ko mande mahe e hoore tugale haray ngal ɗo dewal ka haqiqa hingal mari tugale maggal on ko piiji tati dewal ngal ko mangal maho e piiji tati mo hooray mo juulay mo zakkay kala dewal ka wiɗen kon si on tigiri waɗay ko ma o maha ɗum e hoore piiji tati aranun ɗum ko yo mahu ɗum e hoore giggol Allahu tabaraka wa ta'ala goɗɗo ko ma o yiɗa mo woni e rewde on si o yiɗimo o ɗoftotomo la shak sa yo ngo juuta ɗo en falano yanñude ɗo seeɗa ko wiyeteɗo giggol ngol ko waɗi noon giggol hande hay e fuska wawata yaade ɓaawo giggol ngol ala hande ko yaasi giggol fewndi ɗen hande kala ka waɗete ko giggol kala bi maana hande kadi joni hay ka dese meɗen ɗen joni yurmene nden iwino ko giggol ngol heddi fof ko giggol tuka yaaɗa o ɓernde hino desina tawi noon ngol ɗo noon giggol hino woodi façon giggol gono ton ko Allahu tabaraka wa taala jonnetegol waɗi jomiraɗo no feli woɓɓe o wi wa min annasi man yattakhidhu min duni llahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladhina amanu ashaddu hubban lillah. Naam, hino e yimɓe ɓe jogitotoɓe reweteɗi goo tawa hiɓe yiɗi ɗin reweteɗi ɗon kaɓe yiɗayno Allah kon yeru kaɓe duwano yiɗude Allah kon hiɓe ƴetti ɗum ɗon yiɗi ɗin reweteɗi maɓɓe ɗon o wi noon gomɗinɓe ɓen ka ɓen ɗon yiɗi Allah kon hino ɓuri ka ɓeeɗa yiɗi kañum reweteɗi muɗum ɗin kon walladina amanu ashaddu hubba lillah. Idan ko wiyete kon hubb ko laabudda neɗɗo on o heɓana ɗum rabbu samawati wal ard ko waɗi noon asbabul hubbu ɗin fop hino timmi sa ndaari ko on waɗata neɗɗo o yiɗa hunde ma o yiɗa goɗɗo ko sabu nafoore nden hunde ka maranimo ma nafoore on neɗɗo ɗon ka maranimo si a konti noon nafooreji ɗi Allahu tabaraka wa ta'ala waɗanma ɗin a taway a andata ko ɗi jelu ko ɗoɗin jomiraɗo wi wa ma bikum min ni'matin fa min Allah thumma idha massakum ad-durru fa ilayhi taj'arun ko ɗiɗo ɗiɗi neɗɗo mari ko imma o heɓi moƴƴere ma ɗum o daɗi bone ko ɗiɗo neɗɗo weltorta ɗiɗo ɗiɗi noon jomiraɗo ni ka makko iriuri fama bikum min ni'matin fa min Allah kala ka heɓi on kala ka marɗon e nema ko Allah iwri ko Allah waɗani on si on huli kadi si lorra heɓi on koko makko kadi yiltitoto ɗon idan haray ko ma dewal ngal maho e hoore giggol timmugol wonande Allahu tabaraka wa taala ene laaɗo makko on ɓaawo ɗum ɗon ɗimmun ɗum ko laabudda neɗɗo on o rewira Allah kulol hulugol honɗum lette makko ɗen nde neɗɗo on hino rewa Allahu tabaraka wa taala ko la budda o hula Allahu tabaraka wa taala hara himo maapi fiino daɗira yiite ngen idan tammum ɗum e tugale ɗen ko la budda o jokka ɗon honɗum arraja tamƴinagol aljanna makko on e moƴƴere makko nden kanko Allahu tabaraka wa taala idan ɗeɗo tugale tati giggol ngol e kulol ngol e tamƴinare nden ko e hoore ɗeɗo tati dewal ngal mahoto fiinon yo dewal ngal yo ngal sellu Allahu tabaraka taala jaɓa ngal o yoɓa ngal ko ma piiji ɗiɗi watte ɗon chartiji ɗiɗi ko maɗi timma ɗum hino wiye al ikhlasu wal mutabaa al ikhlasu ko yo taw hara ko fi Allah tun dewal ngal waɗira hara ko fi yo kanko tun yo o welto hina fi yo goɗɗo goo welto hina fi yo goɗɗo goo jarnu yo taw hara si neɗɗo on waɗi dewal ngal wi'ayɓe mo pour e wi'ayɗe mo jarama hino fotanamo ter e maggal par ce que hina kamɓe o waɗani ko Allahu tun o waɗani si tawi ɗum ɗum feƴƴi yo taw hara ko wiyete ko mutabaa jokkugol nelaɗo hino muɗum jokkugol nelaɗo ko honɗum ko yo taw hara koko nelaɗo addi kon waɗuɗa kono nelaɗo waɗiri noon waɗirɗa ko yo taw hara si tawi koko happana nokku kaka nelaɗo happi ɗon waɗuɗa si tawi koko happana sa'i koko nelaɗo happi sa'i mo nelaɗo happi on waɗuɗa e muɗum si tawi koko werlita hara a happali ko ɗum ɗo wiyete mutabaa si tawi ɗum ɗo timmi aray inchallah dewal ngal wona sellungal tawi haray tan on o yeehi moƴƴa ko wona seeɗa en jarni cheikh Mouhamadou Ramadana Ba kadi e oɗo mako maɓɓe ko noon kadi
wonan ɓen ka machine ji ɓen kamɓe kadi en jarniɓe fof tawi weltanike ɓe haray en falano yañugol nde ɗo toɓɓere ko ɓuri ni kono e raɓɓinɗinno to ɗo saabu yonugol saayi meɗen on haray karamakoɓe meɗen ɓen kadi no mari mudakalaji no gasa jamaji entiɓe ɓen kadi haray ɓe habbi e konnguɗi maɓɓe ɗin hay so tawi ko minute aji 5 haray en jonni tawi karama inchallah assalamu aleykum wa rahmatullah haray ɗo kono ɓe makirini alhamdulillah mi weltanike hoɓɓe weltanike hoɓɓe men ɓen haray on weltanama on jarnama fota haray ɗo ko numéro ji mon ɗi jonno ton ɓay tan on no yaaji hara ɗon ɓe wawa on noddude inchallah numéro on e numéro ɓeɗo numéro ji amen ɗin no anda kono hatta men fillitoɗi nam cheikh ramadan amma ke numéro mon 623 79 83 42 ko on ɗon kadi woni ka réseaux sociaux eywa awa inchallah nam 620 47 07 53 awa inchallah nam haray ko pay ko mon ko Mouhamadou Madina Sow ko 628 86 47 laabi ɗiɗi numéro cheikh julde on 622 98 97 21 ok haray numéro an on Bagnan technologie service 628 08 87 07 et 664 33 06 56 haray ko ɗo wonɗen e hattude haray kono on jonnitama duwa inchallah cheikh ibrahima micro mbattakilan ɗo cheikh yalla سبحانك اللهم اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك خلاص السلام عليكم ورحمه الله